yirimo irakwirakwira ku muvuduko munini cyane. Mu mwaka umwe ushize isi yibwiraga ko bizageza iki gihe isi yaramaze gushobora kugenzura iki cyorezo, ariko iki cyorezo gikomeje kugenzura isi. Ni ikihe gisubiza abayobora isi ndetse n'inzego z'ubuzima basigaranye ngo tuneshe iki cyorezo? Buri muntu wese ku giti cye warasabwa iki? Mu bihugu bimwe na bimwe baratekereza ko icyorezo bamaze kugitera umugongo ndetse ingamba z'ubwirinzi ziragenda zikurwaho. Iki ni igihe cyo kubyina intsinzi. Nitwa Ismael MWANAFUNZI. Muri iki kiganiro turavuga ku rukingo rwa Covid-19. Icyo rwari rwitezwe guhindura kuri iki cyorezo n'imbogamizi rwagize cyane cyane zishingiye ku kurusangira. Hanyuma ibihugu bisanzwe ari ibihangange mu gukora inkingo nk'Ubuhinde, ni gute byisanze icyorezo cyongeye kubikubita hasi mu gihe inkingo zari zaramaze kuboneka? Iyo coronavirus yihinduranije yiteye ite? Urukingo ruhari rushobora kuyikingira? Ni izihe ngaruka zishobora kugera ku bihugu no ku bantu ku giti cyabo igihe bamanuye ingamba z'ubwirinzi bibwira ko batsinze icyorezo nyamara hakiri kare? By'umwihariko turavuga ku cyo buri muntu ku giti cye asabwa kugira ngo iki cyorezo kirangire. Tubahaye ikaze. Imibereho yose twamenyereye nta nimwe itarahinduwe na Covid-19. Iki cyorezo cyahinduye uko tubana, uko twiga, uko dusenga, uko ducuruza, uko tugura, uko dukora akazi, uko twivuza, uko tugendererana. Iki cyorezo cyahinduye uko dushyingiranwa, yewe cyanahinduye uko dupfa. Gushyingura uwazize iyi ndwara ntabwo bigikorwa nk'uko gushyingura byahoze bikorwa, aho abantu bateranaga bakaririra uwabo ugiye bamuherekeje, bagafatana mu mugongo no mu maboko bakomezanya. Uyu munsi muramuherekeza muri batanu, nta wegereye undi, mugafata ifoto y'urwibutso mugataha. Uyu munsi icyizere cyacu mu guhinduka kw'ibi ngibi cyubakiye ku rukingo. Ibihugu byinshi bikize byamaze kubona amamiliyoni y'urukingo rwa Covid-19. Dore ko byagenze ngo uyu munsi bamwe babe bafite urukingo, abandi babe bakirushakisha. Umujyi wa Mainz mu Budage ni urimo icyicaro cy'ikigo gikora ubushakashatsi mu ikoranabuhanga ry'ibinyabuzima, ikigo benshi muri twebwe twumvise cyane muri iyi minsi, BioNTech. Muri iyi myaka ya vuba iki kigo cyamenyekanye cyane mu gukora imiti igezweho ivura kanseri. Mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2020 ubwo coronavirus yari itangiye gukwirakwira hirya no hino ku isi, uwashinze iki kigo Bwana Augustin yategetse ko ibikorwa byose by'iki kigo bihagarikwa maze ingufu zose zikerekezwa mu gukora urukingo rw'iyi virusi. Twashyizeho intego eshatu. Mbere na mbere ko dukeneye urukingo rukangura ubudahangarwa bw'umubiri. Icya kabiri, twari dukeneye gukora amagerageza yemeza ko urwo rukingo rukora kandi bizewe. Icya gatatu ni uko twari dukeneye umubare munini w'inkingo. Iyi ya gatatu barasa n'abatarayigezeho. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020 abakozi b'iki kigo batangiye gukora iminsi 7 mu cyumweru, kandi buri gihe bahaga amakuru inzego zishinzwe ubugenzuzi kugira ngo nibarangiza gukora urwo rukingo ruzahite rwemezwa. Urukingo rwari rukiri ku rwego rw'ubushakashatsi, bataramenya niba ruzanemezwa, ariko bahise batangira gutegura uburyo bazakoresha kugira ngo bakore inkingo nyinshi. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu mu 2020 BioNTech yasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ikindi kigo cy'Abanyamerika gikomeye cyane mu gukora imiti cyitwa Pfizer. N'ubundi bari basanganywe imikoranire, ariko kuri iyi nshuro bwo yari amasezerano yihariye. Muri aya masezerano banongeyemo ikigo cy'Abashinwa gikomeye mu byo gukora imiti cyitwa Fosun. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020 ibigo by'ubushakashatsi bigera kuri 200 byari byaratangiye gukora urukingo rwa Covid-19. Abanyamerika, Abanyaburayi, Abashinwa, Abarusiya n'Abanya-Australia bose basaga n'abasiganwa n'igihe ngo haboneke urukingo vuba bishoboka. Ubusanzwe bifata imyaka kugira ngo hakorwe urukingo rushya, gusa iki gihe ntabwo ikiremwa muntu cyashoboraga gutegereza igihe kingana uko nguko. Ibihugu bikize byahise bisuka amamiliyari y'amadolari muri ubu bushakashatsi, ndetse bimwe bikavuga ko intego yabyo ari ukuba ibya mbere mu gukora urukingo.
tuzaba mbere ku isi mu kugira ibigo by'ubushakashatsi mu by'imiti bizakora uru rukingo. Ibi turi hafi kubigeraho kuko turateganya gutangaza urukingo mbere y'uko uyu mwaka urangira. Ku bayobozi b'ibihugu bikize, guharanira ishema ry'ibihugu byabo ndetse no gukwirakwiza amatwara yabo byagize uruhare rukomeye cyane mu ikorwa ry'izi nkingo. Ku rwego rutari rwarabayeho mbere, gukora ubushakashatsi mu by'imiti yahise iba ingingo yo kuganirwaho mu miryango mpuzamahanga yose yo ku isi. Ibi byakururaga impungenge za bamwe ko uku kwihuta mu bushakashatsi bishobora kuzakoma mu nkokora umwimerere w'izi nkingo. Nk'Uburusiya, urukingo bwakoze rwemewe n'inzego zishinzwe igenzura mbere y'uko rukorerwa amagerageza yose akenewe. Tukiri hagati mu mwaka wa 2020, Ubushinwa nabwo bwari bwatangiye gutera abasirikare n'abakora mu nzego z'ubuzima inkingo ebyiri bwakoze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutegetsi bwa Perezida Donald J. Trump bwari burimo gusuka amamiliyari y'amadolari muri gahunda zo kwihutisha ubushakashatsi. Byarangiye za kompanyi ebyiri, BioNTech na Pfizer, arizo zigize urukingo rwa mbere rwemejwe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima nk'urukingo rushobora gukingira iki cyorezo. Aha ni mu burengerazuba bw'isi. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 mu 2020, Margaret Keenan, umwongerezakazi w'imyaka 91 y'amavuko, yabaye umuntu wa mbere ku isi watewe uru rukingo rwa Pfizer BioNTech. Uru ruganda rwahise rusezeranya ko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 ruzaba rwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika doze miliyoni 200. Mbere ya Noheli, urundi rukingo rwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Moderna narwo rwari rwemerewe guterwa abantu. Mu magerageza, BioNTech Pfizer yari yagaragaje ko urukingo rwayo rufite ubushobozi bwa 95% bwo gukingira Covid-19, mu gihe Moderna yo yagaragaje 94% by'ubushobozi bwo gukingira. Ibi by'ubushobozi bw'urukingo mu gukingira reka tubitindeho. Ibi byo kugira ubushobozi bwa 94% bwo gukingira ntabwo bivuze ko mu bantu 100 barugeragerejweho 6 banduye Covid-19 kandi bararutewe. Ntabwo ari uko babisobanura. Icyo bivuze ni uko niba umuntu yaratewe urukingo rufite ubushobozi bwa 95% bwo gukingira indwara, uwo muntu aba afite ibyago byo kwandura byo hasi ku ijanisha rya 95% ugereranije n'abatarakingiwe. Dore uko bisobanurwa. The New York Times yanditse ko mu kugerageza urukingo rwa Pfizer bafasha abakorerabushake 43,661 babacamo amatsinda abiri. Bamwe babatera urukingo bashaka kugerageza, abandi babatera ikindi kintu kitari urwo rukingo, gusa ntabwo babibabwiye. Bose bari bazi ko batewe urukingo. Muri aba bantu bose batewe urukingo n'abatararutewe ariko batabizi, 170 bagaragaje ibimenyetso bya Covid-19 ndetse barapimwa bayisangwamo. Muri aba banduye 162 ni abari batewe cya kindi kitari urukingo. 8 bonyine mu barwaye nibo bonyine bari batewe urukingo rwa nyarwo. Abashakashatsi ba Pfizer bahise babarijanisha ry'aba bantu bose kuri buri ruhande muri aya matsinda abiri y'abantu 170. Birumvikana abarwaye batarakingiwe ijanisha ryabo ryagiye hejuru cyane kurusha iry'abarwaye barakingiwe. Nyuma yaho bakoze iby'abanyamibare bita relative difference. Mu kugerageza inkingo, iyo bakoze iyi mibare yose bagasanga nta tandukaniro mu bwinshi riri hagati y'abantu batewe urukingo n'abatewe ikindi kitari urukingo, ubwo ubushobozi bw'urwo rukingo buba ari 0%. Iyo mu barwaye nta watewe urukingo urimo, ubwo ubushobozi bw'urwo rukingo buba ari 100%. Mu igerageza ry'uru rukingo rero hari abarwaye bake cyane. Ibi bivuze ko ubushobozi bwa 95% cyangwa se irindi janisha ry'urukingo rwa Covid-19 ritavuze ingano y'amahirwe ufite yo kutarwara igihe warutewe. Niba na mbere y'uko urukingo ruvumburwa hari abantu barwaraga ntibagaragaza ibimenyetso, ntibanabimenye, bivuze ko na nyuma yo gukingirwa hari abantu bashobora kurwara muri ubwo buryo ariko bakanduza abandi. Tugarutse ku buryo inkingo zagiye zemezwa rero, mbere y'uko umwaka ushize urangira, urukingo rwa gatatu rwa Covid-19 narwo rwaremejwe. Uru ni urwakozwe na kaminuza yo mu Bwongereza ya Oxford ifatanije n'ikigo Bongereza bafatanyije n'abanyasuwede cyitwa AstraZeneca. Mu igerageza, uru rukingo rwemejwe ko rufite ubushobozi bwa 70% mu gukumira iyi virusi nshya ya corona. Iki gihe hari hamaze kuboneka inkingo 3 zose
ariko byahise bigaragara ko hatazaboneka doze zihagije ku batuye isi bose. Ikibazo cyahise kiba ninde uzaruhabwa mbere. Mu bihugu byose haherewe ku bageze mu zabukuru ndetse n'abafite indwara z'akarande. Ibi ntabwo byari bigamije guhanganisha abantu hagendewe ku myaka bafite, ahubwo nuko imibare yagaragazaga ko abageze mu zabukuru n'abafite indwara z'akarande bazahazwa kandi bakicwa n'icyorezo cya Covid-19 cyane. Ni mu gihe abashakashatsi bemeza ko igihugu kigomba gukingira hagati ya 60 na 70% by'abaturage bacyo kugira ngo kibe gifite ubudahangarwa buhagije. Ubwo umuntu umwe muri aba 40% basigaye badakingiwe nafatwa n'iyi ndwara, hazaba hari amahirwe y'uko benshi mu bo bazahura bazaba barakingiwe, bityo agakoko kabageremo gacika intege, bityo ntibagire undi bagaha, bityo kagende gatyo. Bishoboka bite gukingira abatuye isi bagera hafi kuri miliyari 8? Gutsinda iki cyorezo birasaba ko inkingo ziboneka kuri buri gihugu mu bigize isi. Ni umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel. Icyo ni igitekerezo yari asangiye n'abandi bayobozi b'isi. Aha ni bw'ihame ry'uko nta n'umwe utekanye igihe twese tudatekanye ryatangiye gushyirwamo ingufu. Bavugaga ko iki cyorezo kititaye ku kuba igihugu cyarabashije gukingira abaturage bacyo bose kubera ko isi yabaye nk'umudugudu. Mu gushaka inkingo nyinshi, mu Buhinde ikigo Serum Institute of India gisanzwe gikora nibura miliyari 1,500,000 z'inkingo z'indwara zitandukanye zikoherezwa mu bihugu bikennye bidashobora kwigurira inkingo n'imiti byo mu burengerazuba bw'isi. Cyahinduye uburyo bw'imikorere. Basanzwe bakora inkingo z'igituntu, imbasa n'iseru. Serum Institute of India nirwo ruganda rwa mbere rukora inkingo nyinshi ku isi. Iki gihe bahise bahagarika gukora izindi nkingo ndetse n'indi miti, ahubwo batangira gukora inkingo za Covid-19. Ubu inkingo 5 za Covid-19 zikorerwa muri iki kigo gikorera mu mujyi witwa Pune mu Buhinde. Rumwe muri izo nkingo bakora ni urwavumbuwe na kaminuza ya Oxford ifatanije n'ikigo AstraZeneca cy'Abanyaswede n'Abongereza. Uru rukingo twebwe turumenyereye kuri AstraZeneca, ariko mu Buhindi bo barwita Covishield. Iki kigo cy'Abahindi cyasinyanye na Oxford AstraZeneca amasezerano yo gukora Covishield miliyari 1 zigomba koherezwa mu bihugu bikennye no mu Buhinde. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere gikorerwamo inkingo nyinshi ku isi, ariko ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021, 4% by'Abahindi bonyine nibo bari baramaze gukingirwa byuzuye Covid-19. Ikosa rirashyirwa kuri leta itaraguze inkingo zihagije mu kigo kizikora kiri mu Buhinde. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021, ubwo haburaga iminsi 5 ngo gukingira bitangire mu Buhinde, nibwo leta y'iki gihugu yaguze inkingo. Nabwo yaguze doze miliyoni 11 zonyine mu gihugu gituwe n'abantu miliyari 1,400,000. Iki gihe imibare y'abandura coronavirus mu Buhinde yari yaragabanutse cyane, ku buryo byavugwaga ko gukingira bitanihutirwa cyane. Minisitiri w'ubuzima muri iki gihugu Bwana Hashvardhan yanagiye kuri televiziyo rwose avuga ko bari mu bihe bya nyuma byo gusezerera Covid-19 burundu. Yashimye Minisitiri w'Intebe Bwana Narendra Modi nk'intangarugero mu bufatanye hagamijwe kurandura icyorezo. Iki gihe leta yari ikiganira na Serum Institute of India kugira ngo ibagurishe urukingo ku giciro gito. Nta kintu na kimwe cyabihutishaga kubera ko Covid yasaga n'irimo guhagarika kwica. Bamaze kumvikana mu bwitonzi bwinshi, leta yaguze izindi doze miliyoni 45 ndetse zimwe iziha ibihugu by'abaturanyi nk'ikimenyetso cy'umuturanyi ufite umutima mwiza. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Ubuhindi bwabikoze nk'uburyo bwo guhiganwa n'Ubushinwa n'Uburusiya kubera ko ibi bihugu nabyo byakoze inkingo bikingira abaturage babyo, izindi birazitanga. Nk'uko imvura yagwa itigeze kuba, mu kwezi kwa 4 Ubuhindi bwibasiwe n'umuzo wa 2 wa Covid-19 ufite ingufu zitari zarigeze kubaho mu Buhindi. Ubuhindi bwisanze bukeneye inkingo ziruta izo bwatanze. Abahindi bapfuye ku muvuduko n'umubare utari warigeze kubaho mbere ahariho hose ku isi kuva Covid-19 yakwaduka.
kuwa kabiri ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021 Ubuhinde bwapfujije abantu 4529 bazize Covid-19 mu munsi umwe. Niwo mubare munini wari ubayeho w'abantu bazize Covid-19 mu isi yose mu gihugu kimwe mu munsi umwe. Ubuhinde bwari busigaye bubona abantu 400 banduye Covid-19 ku munsi umwe. Abarwayi ntabwo bari bakibona imbangukira gutabara. Ibitanda mu bitaro byari byuzuye. Abantu bakaza bigenza kandi ari indembe bakaryama ku marembo y'ibitaro. Umwuka wongererwa indembe wari warabuze mu gihugu. Abantu bakajya bishakira icupa nka yandi tubikamo gaze dutekesha, bakajya gushakisha aho bashyiriramo oxygene ubundi bakawinjizamo ubwabo. Ubusanzwe ibi ntibyemewe, ariko iki gihe cyashakwaga n'ukurokoka n'abashinzwe ubuzima bageze aho barabyemera. Aho bashyingura ndetse naho batwikira imirambo haruzuye. Abantu bagahitamo ahantu hari ikibuga kigari bakahurira babarirwa mu magana, buri tsinda ririmo gutwika umurambo w'uwabo wazize Covid-19. Ugasanga imbuga yuzuye ibicaniro bibarirwa mu magana. Abashakashatsi mu by'ubuzima uyu munsi batanga urugero ku Buhinde nk'igihugu cyabyinnye intsinzi hakiri kare cyane. Ubwirinzi babukuraho batazi bizakurikiraho. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize Ubuhinde bwabaraga abantu 93 banduye Covid-19 buri munsi. Mu kwa kabiri bageze ku 11 ku munsi. Mu cyumweru kimwe bari basigaye bapfusha abantu batanageze ku 100. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri leta yatangaje amatora aho abantu 186 bagombaga kwitabira amatora y'abayobozi b'inzego zitandukanye. Amatora yagombaga kuba ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatatu. Ariko muri uko kwezi hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza bishyushye cyane. Abantu bagahurira ahantu hamwe ari ibihumbi babyina indirimbo nta wambaye agapfukamunwa. Stade za cricket zirafungura, abantu 130 bakinjira muri stade bagakurikirana umukino nta wambaye agapfukamunwa kandi bose basakuza baririmba. Byasaga naho Covid itigeze ibaho. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu imibare y'abandura yatangiye kongera gutumbagira. Umunsi umwe ku cyumweru mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu gihugu habonetse abantu 270 banduye Covid-19 n'abantu 1600 bishwe n'iyi ndwara. Batangira kumenya ko ibintu byahindutse, ingamba zitangira gusubiraho. Iki gihugu gitangwaho urugero rwo kwirara ku kubahiriza ingamba zo kwirinda Covid-19 bikagira ingaruka za mbere ku isi. Usibye ko atari bo bonyine, mu Rwanda uyu munsi icyorezo cya Covid-19 kibasiye igihugu kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho kuva iki cyorezo cyaza. Inzego zishinzwe ubuzima ziravuga ko kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko kwezi kwabaye kubi ku Rwanda mu birebana na Covid-19 kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Uyu munsi harimo kubahirizwa amabwiriza y'ubwirinzi. Gusa inzego z'ubuyobozi ziravuga ko izi ngamba zidatanze umusaruro, hashobora gufatwa izindi ngamba zikomeye zirimo n'iz'abantu batinya cyane cyane gahunda ya guma mu rugo. Uyu ni Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Mu by'ukuri iki cyorezo nta muntu wavuga ngo aragikontorora niwe ugifiteho imbaraga. Imyanzuro igenda ihinduka, ariko ikiza uko nabivuze nuko n'abaturage ubwabo tugeze ku rwego ngira ngo nabo ngo dusike tubona imibare tukibwira igikurikiyeho. Ikindi navuga tureba urwego rw'ubuzima tukanareba n'ubuzima busanzwe bw'abaturage, imibereho abaturage baraho bati. Abahoze bandika bati muturinde lockdown. Ntabwo ari ukuvuga ngo muyiturinde nkaho ari leta bafatira lockdown. Turabishyira ku munzani buriye tukarira ngo ese lockdown ibaye biragira ingaruka no kumibereho isanzwe. Bivuze ngo dukomeze twirinde, niyo lockdown ishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko imibare yazamutse. Nta gihugu na kimwe ku isi kirimo kwifuza ko cyagerwaho n'ibyabaye ku Buhinde mu birebana na Covid-19. Usibye kwirara mu gushyiraho ingamba, Ubuhinde bunashinjwa kugenda bigura intege mu gukingira iki cyorezo. Nyamara byaratangajwe ko urukingo aribwo bwirinzi burambye buhari. Kubirebana n'urukingo, inganda za Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer ndetse na Moderna umwaka wa 2021 utangira zavuze ko zizakora inkingo miliyari 5 na miliyoni 300 mu mwaka wose. Ukoze imibare, izi ni inkingo zihagije ku kuba zakingira abantu miliyari 3 batuye isi. Aba ni abarenga 1/3 cy'abaturage bose bisi. Ikibazo nuko bitandukanye n'Ubuhinde bwagize impuhwe bugatanga nyinshi mu nkingo zabwo. Izi nkingo miliyari 5 byari biteganijwe ko zizakorwa muri uyu mwaka zamaze kugurwa n'ibihugu bikize by'isi.
ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse n'ibindi bihugu 4 bikize cyane ku isi ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'Ubuyapani bose bamaze gufata kimwe cya kabiri cy'izi nkingo zitaranakorwa. Bimwe muri ibi bihugu byaguze inkingo bidashobora gukoresha ngo zishire. Nka Canada yaguze inkingo ku buryo buri muturage w'iki gihugu ashobora kubona doze 9 z'urukingo. Mwibuke buri muntu aterwa doze 2. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zaguze inkingo ku buryo buri munyamerika yemerewe doze 7. Buri munyaburayi we afite doze 5 zimuteganyirijwe. Ikibazo nuko ibi bihugu byamaze gufata kimwe cya kabiri cy'inkingo zizakorwa muri uyu mwaka, ubiteranije bituwe na 13% by'abatuye isi bose. Mu bihugu byinshi bikennye ho gukingira abakora mu buvuzi n'abageze mu za bukuru n'abafite indwara z'akarande bose ntabwo biteganijwe kuba byarangiye muri uyu mwaka. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Duke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko ibihugu byinshi bikennye bizaba byakingiye 60% by'abaturage babyo nibura mu mpera z'umwaka wa 2023 cyangwa intangiriro z'umwaka wa 2024. Amakosa arashyirwa ku bihugu bikize aho gushyirwa ku nganda zikora inkingo. Zo zari zikeneye amafaranga. Umusesenguzi mu by'ubukungu Jayati Ghosh we mu kuvuga kuri uku gucuranwa inkingo ajya kure akabyita ubugome. Well, this is exactly why I called it a vaccine apartheid. Iyi niyo mpamvu ngewe nabyise apartheid binyujije mu rukingo. Ni ukuvuga ko ibihugu bikize abaturage babyo bazakingirwa. Abaturage bakingiwe bazaba ba mbere gukira. Si ugukira icyorezo gusa ahubwo n'ubukungu bwabo buzazanzamuka. Hanyuma ibihugu bikennye bizategereza undi mwaka wo kurwara no gukena. Gusa icyo bibagiwe nuko aka gakoko katubahiriza iby'imipaka. Bityo rero igitekerezo cy'uko uzarinda abaturage bawe utitaye ku bandi bikakugwa amahoro ni igitekerezo kirimo ubusazi. Birumvikana no kwikunda ariko ikirenze kuri ibyo ni ubusazi. Ibyo ntabwo byashoboka. Of course selfish, but more than that it's foolish. It doesn't work. Ibi by'uko bitashoboka binashimangirwa n'umusesenguzi mu by'ubukungu Umudage Wolfgang Gariner. Igihe abafatanyabikorwa bacu mu bucuruzi bazaba barashyizwe ku mavi n'icyorezo, aho ndavuga ibihugu biduha ibikoresho by'ibanze dukenera mu nganda kandi bakanagura ibyo twakoreye mu nganda, ibyo bizaba ari igihombo kuri twe. Mu kwirinda ko ibihugu bikennye byazabura inkingo, mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2020 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryatangije ubufatanye bwiswe COVAX. Bumeze nka mituweli mu by'inkingo aho ibihugu byakusanije imisanzu igurwamo inkingo zihabwa ibihugu bikennye. Ni gahunda yumvikana nk'ahari nziza ariko yajemo ibibazo. Ikibazo cya mbere cyabaye amafaranga. Bari bakeneye miliyari 5 z'amadolari yo kugurira inkingo ibihugu bikennye. Ikindi kibazo cyabaye ko ibihugu byo mu majyaruguru y'isi byagize abarwayi benshi bikenera inkingo nyinshi bitangira kuva muri ya masezerano. Ibi bihugu byatangiye kwisinyanira amasezerano hagati yabyo bibiri cyangwa se birenze 2 aho kujya mu bufatanye bw'isi. Ikindi nuko bimwe mu bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitigeze bijya muri aya masezerano. Ibihugu bimwe bya Afrika biri mu Rwanda, Afrika y'Epfo, Senegal na Nigeria mu guhangana n'iki kibazo byatangiye kuganira n'abafatanyabikorwa babyo kugira ngo harebwe uko byatangizwamo inganda zikora izi nkingo. U Rwanda ruherutse kwakira inkunga ya miliyari 3 na miliyoni 600 z'amanyarwanda avuye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi azarufasha mu gutegura iki gikorwa. Mu gihe kubona inkingo bikiri ikibazo, hahise haduka ubwoko bushya bwa Covid-19 yihinduranije. Kwihinduranya kw'agakoko gatera indwara ni ibintu bisanzwe iyo kamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu cyangwa se ikindi kinyabuzima. Iyo agakoko ka corona kamaze kwinjira mu muntu kari mu dutembabuzi dutaruka iyo umuntu avuze, akoroye cyangwa se yitsamuye, wo kinjiyemo vuba cyane gahita kamujya mu nzira z'ubuhumekero, by'umwihariko mu masangano y'inzira zituruka mu kanwa n'izituruka mu mazuru ndetse n'ahagana mu muhogo. Gahita kinjira mu tunyangingo two mu nzira z'ubuhumekero. Agakoko ka corona by'umwihariko ko gafite utumeze nk'udushinge tukazengurutse, ari two kagenda kagashinga mu kanyangingo k'umubiri kagafata neza. Iyo kakimara kwinjira mu kanyangingo k'umubiri w'umuntu gahita gatangira kubuza ka kanyangingo gukora inshingano zako ndetse kagatangira kwigana imikorere yako ku buryo akanyangingo k'umubiri kisanga karimo gufasha agakoko kororoka aho gukora inshingano zako za buri munsi. Agakoko gakoresha umusemburo witwa polymerase
kakigana imikorere y'akanyangingo k'umubiri ku buryo umubiri ushobora no kutamenya ko winjiyemo n'ako gakoko. Ako gakoko gahita gatangira kwikoramo kopi nyinshi cyangwa se kubyara abana benshi ku muvuduko munini cyane. Mu masaha make ako gakoko ka corona kinjiye mu muntu ari kamwe kaba kamaze kubyara magana y'amamiliyoni y'utwana twako. Utu dukoko twose duhita dukwira mu tundi tunyangingo twose tuba mu nzira z'ubuhumekero. Karamanuka kakagera mu bihaha. Iyo kakimara kugera ngaha mu bihaha, ibintu birenduka bishinzwe kurinda ibi bihaha bihita bitangira kubabuka, bityo udufuko tuba mu mwuka tuba mu bihaha tugatangira kwangirika ku buryo bidusaba gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo dushobore kugeza umwuka mu maraso, kubera ko ariyo nshingano yatwo. Icyo gihe umwuka mwiza wa oxygene utangira kuba muke mu mubiri kubera ko amaraso aba atakiwubona uhagije, ndetse umwuka wanduye utangira kuba mwinshi mu mubiri kubera ko ibice bishinzwe kuwukuramo biba byacize intege. Aha nibwo umuntu atangira kunanirwa guhumeka, bakamushyiraho imashini zimufasha. Iyi nzira yo kororoka kw'aka gakoko ntabwo itandukanye n'iyo gakoresha gashaka kwihinduranya kugira ngo kave mu bundi bwoko bushya. Muribuka uburyo twavugaga agakoko iyo kakimara kwinjira mu kanyangingo k'umubiri karekura umusemburo witwa polymerase ugamije kugafasha kwigana imikorere y'akanyangingo. Ni nk'uko nawe wakwinjira mu rugo rw'umuntu, wagera iwe ukagira imiti umutera kugira ngo ahite ahagarika gukora ibyo yakoraga, ahubwo atangire gukora nkawe neza neza. Rimwe na rimwe rero iyo coronavirus yohereje iyo polymerase mu kanyangingo, habaho amakosa atuma za mpinduka zitagenda nk'uko bisanzwe, ka gakoko kagahita gahinduka kakamera nk'aho kabaye gashya. Aha niho bavuga ngo agakoko kihinduranije, aribyo byitwa mutation. Gashobora kwihinduranya kaba kabi cyane kurusha ka kandi ka original cyangwa se k'umwimerere, cyangwa se zikaba impinduka zitagira icyo zitwaye gikomeye. Iyo zibaye impinduka zituma ka gakoko kaba kabi cyane, haba hari ibyago by'uko uburyo bwo kukarwanya buhita butakaza ubushobozi bwo kukanesha. Inkingo zavumbuwe ugasanga zakorewe ka kandi k'umwimerere, ariko ako gashya zikaba ntacyo zagakoraho kubera ubukana gafite. Ibi nibyo birimo kubaho uyu munsi. Kugira ngo byumve neza, biragusaba gutekereza agakoko nk'igiti, igiti gishinze mu butaka. Agakoko fatizo cyangwa se akambere ni ruriya ruti rushinze mu butaka, hanyuma buri gakoko kihinduranije ni ishami, kandi buri shami ntabwo rimeze nk'irindi. Nk'ubu harabarwa coronavirus 6 zose zihinduranije. Hari coronavirus ya mbere twese twamenye yaturutse mu Bushinwa mu mpera z'umwaka wa 2019. Iyi ngiyi yavuyemo iyindi yitwa alpha yabonetse bwa mbere mu Bwongereza, iboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Inkuru mbi kuri iyi coronavirus ni uko inkingo zirimo nka Pfizer ubusanzwe rukingira ya virusi ya mbere twamenye ya corona ku ijanisha rya 95%. Iyo rugeze kuri iyi virusi ubushobozi bwarwo buragabanuka cyane, gusa ijanisha rugabanukaho riracyarimo gukorwaho ubushakashatsi. Indi coronavirus yihinduranije yitwa beta, yabonetse bwa mbere muri Afrika y'Epfo mu mpera z'umwaka wa 2020. Iyi urukingo rwa Pfizer iyo ruyigezeho ubushobozi bwarwo bugabanukaho 2/3. Urwa Moderna rwo rusanga mu ubushobozi bwa 94.1% rwo ubushobozi bwarwo buhita bugabanuka inshuro 6.4. Urwa AstraZeneca rwo bavuga ko ubushobozi bwo gukingira iyi virusi rufite ari 10%. Indi coronavirus yihinduranije yitwa gamma. Iyi yabonetse bwa mbere muri Brazil mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Coronavirus ya kane yihinduranije yiswe B1427. Iya gatanu epsilon. Iya gatandatu ikitwa delta. Iyi delta niyo bikekwa ko yica cyane kurusha izindi zose zihinduranije, ndetse ikanarusha y'umwimerere zose zakomotseho. Iyo bavuze kwandura cyane baba bavuze ko uburyo abantu bakoreshaga mu kwirinda virusi ya mbere bakwiye kubukuba inshuro nyinshi mu kwirinda yihinduranije, kubera ko izihinduranije zo zinagenda mu mwuka aho kuba mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero nk'iya mbere. Uko izi coronavirus zihindura vuba niko zifata abantu benshi, ari nayo ngingo isobanura kuzamuka kw'imibare y'abandura hirya no hino ku isi. Bitewe n'uko izi coronavirus ziba zahinduye imiterere, bishobora kuzitera gukwirakwira mu mubiri w'umuntu ku muvuduko munini cyane no kwangiza umubiri ku muvuduko munini cyane, bityo umuntu agapfa vuba. Icyamaze kugaragara kuri izi virusi zose ni uko uburyo bwo kuzirinda bukiri bwa bundi. Ni ukwirinda guhura n'abantu benshi, kandi abantu bakirinda guhurira ahantu hafunganye hatari umwuka uhagije, kubera ko byagaragaye ko abantu bazihererekanya no mu mwuka bahumeka.
abantu bakambara agapfukamunwa buri gihe kandi neza, bagahana intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi igihe abantu bagize aho bahurira, kandi bagakaraba intoki kenshi hakoreshejwe amazi n'isabuni cyangwa se umuti usukura intoki. Kugeza ubu gufata rumwe mu nkingo zirimo gutangwa hirya no hino ku isi nabyo biracyari uburyo bwizewe bwo kwirinda, kubera ko nubwo byagaragaye ko hari zimwe muri izi coronavirus zihinduranije zifite imiterere igabanya ubushobozi bw'inkingo zemewe kugeza ubu, ariko izi nkingo zose ziracyafite ubushobozi bwo gukumira izi virusi ku ijanisha runaka.